Atlantida, izgubljena civilizacija koja vekovima intrigira istraživače, istoričare i teoretičare zavere. Da li je u pitanju samo mit, filozofska alegorija ili možda trag istine o drevnoj naprednoj civilizaciji koja je nestala u trenu. U ovom videu istražit ćemo gdje se mogla nalaziti, kakvu je tehnologiju posjedovala i kako je došlo do njenog misterioznog nestanka. Ovaj video podelit ćemo u 3 različita segmenta. Segment broj 1 je lokacija Atlantide, zatim segment broj 2 tehnološki napredak Atlantide i za kraj segment broj 3 propast Atlantide. Pa da počnemo sa prvim segmentom lokacija Atlantide. Legenda o Atlantidi potiče iz dela starogrčkog filozofa Platona, koji je opisuje kao moćno ostrvsko carstvo koje se nalazilo iza Herkulovih stubova. Danas to bi značilo da se nalazila negdje u Atlantskom okeanu, izvan Gibraltarskog moreuza. Međutim, naučnici i istraživači već vekovima pokušavaju da pronađu tragove ove izgubljene civilizacije, ali bez konkretnih dokaza. Postoje brojne teorije o pravoj lokaciji Atlantide. Jedna od popularnih teorija sugeriše da se Atlantida zapravo nalazila na ostrvu Santorini u Grčkoj. Tamo su pronađeni ostaci drevne civilizacije Minojaca, koja je nestala u snažnoj vulkanskoj erupciji. Neki istraživači smatraju da bi ovo moglo biti poreklo legende o potonulom ostrvu. Drugi veruju da se Atlantida nalazila negdje u Karipskom moru, blizu Bahama, gdje su pronađene misteriozne podvodne strukture koje neki smatraju ostacima drevnih gradova. Postoje čak i teorije da se Atlantida nalazila na Antarktiku pre nego što je kontinent bio prekriven ledom. Ostaje pitanje da li je moguće da je postojala napredna civilizacija pre desetine hiljada godina, koja je nestala zbog klimatskih promjena ili kataklizme. Zatim prelazimo na segment pod rednim brojem 2. Tehnološki napredak Atlantide. Prema Platonovim zapisima, Atlantida je bila dom visoko razvijene civilizacije koja je imala neverovatnu tehnologiju. Opisana je kao moćna imperija sa naprednom arhitekturom, velikim zlatnim hramovima, luksuznim palatama i neprobojnim odbrambenim sistemima. Neki izvori tvrde da su Atlantiđani koristili neku vrstu nepoznate energije, možda čak i sličnu zamisao bežičnom prenosu električne energije koju je imao Nikola Tesla. Postoje spekulacije da su Atlantiđani razvili leteće mašine, slične modernim avionima ili čak nečemu što bi moglo podsjećati na neidentifikovane leteće objekte. Teorije zavere idu toliko daleko da sugerišu da su Atlantiđani imali kontakt sa naprednim bićima iz svemira koji su im preneli znanje o energiji i tehnologiji daleko ispred svog vremena. Ako je Atlantida zaista postojala i bila toliko napredna, pitanje je kako je nestala? Ako vam je ova priča zanimljiva i želite da istražimo još ovakvih misterija, obavezno se pretplatite na kanal i uključite zvonce kako ne biste propustili naredne fascinantne teme. Idemo sada na 3. segment, šta je dovelo do propasti Atlantide. Platon navodi da je Atlantida nestala u jednoj strašnoj noći i danu. Prema njegovim rečima, bogovi su kaznili Atlantiđane zbog njihove pohlepe i moralnog pada, potopivši njihovo ostrvo ogromnim tsunamijem i zemljotresima. Ali šta ako je to bila prirodna katastrofa? Neki naučnici veruju da je Atlantida mogla nestati zbog vulkanske erupcije ili udara asteroida, što bi moglo objasniti njen nagli nestanak. Druga teorija sugeriše da je Atlantida bila meta napada moćnog neprijatelja i da je uništena u ratu. Ako su zaista posjedovali naprednu tehnologiju, da li je moguće da su koristili oružja koja su ih na kraju dovela do sopstvene propasti? Bez obzira na to šta se zaista dogodilo, Atlantida ostaje jedna od najvećih misterija ljudske istorije. Moj zaključak je da, bilo da je Atlantida stvarna ili samo mit,
ona i dalje intrigira svet i podstiče na razmišljanje o drevnim civilizacijama i njihovim mogućnostima. Možda negde na dnu okeana još uvijek leže dokazi o njenom postojanju, čekajući da budu otkriveni. A šta vi mislite, da li je Atlantida zaista postojala ili je samo legenda? Pišite u komentarima svoje mišljenje. Ako želite još ovakvih tema, ne zaboravite da se pretplatite. Hvala vam što ste ostali do kraja. Pogledajte moj YouTube profil, tamo ćete pronaći još mnogo zanimljivih tema koje bude maštu i bave se misterijama ljudske istorije.